Sanibona, igama lami Amatulo. Sizokwenza imigqa e-parallel yesibili. Sinemigqa emithathu, kumele sithole ukuthi imiphi e-parallel. Manje-ke lana sinomugqa wokuqala u-A. Vele ngeke kube parallel, kodwa ngeke kube parallel kukodwa, kumele kube parallel kokuthile. Ngakho-ke nesibalo sakhona sizoba ngu-y olingana no-3/4x osusa ngo-4. Bese-ke lana u-b, umugqa u-b yena uzoba ngu-4y osusa u-20 olingana no-3 olingana no-negative 3x. Bese siba nomugqa wokugcina, umugqa u-c. Umugqa u-c yena uzoba no-negative 3x ohlanganiswe no-4y olingana no-40. Ukuthola ukuthi le migqa le i-parallel kumele nje sithole islope. Uma imigqa emibili ine-slope esifanayo bese iba nama-y-intercept ahlukile, lapho sizokwazi ukuthi sizobe sinomugqa o-parallel. Manje umugqa kulula ukuthola islope ngoba usukhona lana islope sakhona singu-3/4 ngoba lokho i-y-intercept yakhona ingu-negative 4 bese islope sakhona singu-3/4, kodwa akubalulekanga. I-y-intercept ayibalulekile yona ukuthi ingubani ngoba lana sifuna umugqa o-parallel. Asibone ukuthi lezi ezinye izibalo zona zisinikani. Lana lona akusiyi-slope form futhi akusiyi-point form, ngisho ne-standard form lena. Ngakho-ke nalana kodwa ithi sibone ukuthi yini islope salo mugqa. Asisebenzise i-slope intercept form lana, ithi sisuse ngo-20 nhlanga zombili ukuze kuzosibeka ku-slope intercept form kanjena. Bese lana kuzosusana sisale no-4y ozolingana no-negative 3x uzohlanganisa naloya 20. Manje-ke asisuse ngo-4 nhlanga zonke nje. Bese-ke lana kuyasusana sisale no-y olingana no-negative 3/4x ohlanganiswe no-5 ngoba u-4 ungena ngaku-5 ungena ngaku-20 ungena nga-5. Lana i-y-intercept yakhona ngu-5, kodwa akubalulekile. Islope sakhona singu-negative 3, islope salona singu-negative 3/4. Manje sihlukile kunalesi islope ngoba lesiyana singu-positive 3, lesi singu-negative 3. Ngakho-ke nasibone lana ku-c ukuthi kulo mugqa ka-c sizotholani. Umugqa ka-c yena uku-standard form. Masibuke u-x term, i-x term yakhona sifake i-x term ngapha kuzosusana ngoba sihlanganise ngo-positive 3x. Bese-ke ngapha sizosala no-4y olingana no-3x ohlanganise no-40. Ngakho-ke namanje masidivide ngo-4 nhlanga zonke kanjena. Sidivide ngo-4 nhlanga zonke, lokhu kuzosusana sisale no-1 ngapha. Bese-ke ngapha sisala no-3x/4 sisala no-3x/4 ohlanganiswe no-40/4. Ngakho-ke na islope salana singu-3/4, islope salana singu-3/4 ngakho-ke nalo mugqa lona naloya mugqa loya uyafana, uneslope esifana ncamashi esingu-3/4 o-positive. Ziyafana, siba nemigqa ehlukile ngoba i-y-intercept ihlukile, y-intercept ka-a neka-c, kodwa islope sisodwa. Ngakho-ke nalana ku-parallel lokhu kokubini. Ungakhohlwa ukusivakashela futhi kwa-Clickmat uthole ezinye iy'bonelo, uzi-download njalo uhlale u-practice.